Kani Dudarshan Meghalaya, Bangip Dang Sobhai P. Baro, Shakatuk Kubor Mantaka Janmit, Schwaben Pajki Kuba Kibamania, Yin Petchwaki Mat Kibakongsan. Yalang ka President Kari, Katopati Murmu, Manpuli Yakariti Senchar, Kada Kari, Hakari, Smirakhe Yaki Constitution Day, Kerpat Ubentri Rangbadu Kari, Unarendra Modi, Yakinong Shong Shnong Ban Shimkia, Ban Penne Pensa Yakador Jonki Riti Senchar Kada. Penlong ka jingkun Menteri ka Sarkar Meghalaya ya ka jingelang banla ban kenmau ya kanan polok ka badan hanong ba shlong ha ka jingelang ka basau kanta la yamir jingmut ya kin khat riu tali ki mat ki bakongsan menjo ka kunhon ki menteri ya ka jingdan bante lakam ya ki kali ki VIP terking halor ka jing pendan kam ki light saw ki siren bat ki light thaba ka jila Meghalaya ka longsngan wat la ka jing Kakenhon NIA kawan ban toket namar ba kanhe kakenhon kawan toket tang yaki benta gi baidai ban jingja bathai bam hanong ba Delhi ong menteri rang ba kajala o Konrad Sangma benta ngin yapen yaki khubar ki babnia na kajala Hakasian ke Beningkong, ke kenhun ki menteri jong ke Sarkar Meghalaya, kila penlong ka jingelang, ka berkerpang hanan polok, ka badan ka hakanong ba shilong. Hakabau menteri rang ba kajela, u Konrad ke Sangma, ula lamprang yakani ka jingelang. Hakabane kumba saw kenta ai. Hakani jingelang bala penlong habar, laya merjing mut halo ki khatn riu teli ki mat ki bakongsan. U Konrad Sangma ulaong bala penlong khnang yakani ka jingelang shabar ban penyahap bat ki tamasa ki bala pendep penlong bat ban pen ki ban kintup yaka tamasa cherry blossom bat ka LIT fest bat ban ailat yake menteri ban penlet jingmut ha ka jinglong jingman ka bakamen haswa ban rakhi yaka sngi Christmas ban snam thamai ulaong bakani ka jingelang kalong ka kerpang halo ka rukom penkre bat penjlan yakapor Jingyalang. And this is the venue of the program that we had for the Japanese arena during the Cherry Blossom, which continued into the Lit Fest, which will continue into other aspects of our own culture and tradition, which will be showcased in the next couple of weeks, moving forward into Christmas. And therefore we thought that it's most appropriate to have a cabinet meeting right here in this venue to overall get a feel of the entire festival and at the same time allow the cabinet itself also to be part of this entire festivals and the programs that we're having. Menteri Rangba Kajala, Konrad K. Sangma, Ulapen Bana Bakakenhon ki Menteri Kalashim Shibon Kitali Kilashim Shibon Telikirai, Pen Klan Yaka Puli Puti Hakajala Meghalaya. Kakenhon ki Menteri Kalamenjur Yaka Jingpenmi Yaka Meghalaya Teacher Training Academy Hapoka DERT. Kenang ban pen jana ya ka jing ai jing hikai but I training na ka benta kinong hikai kala menjuru ya ka scheme ban mang pisa ya la ka jong na ka benta ka engineer college bat ki polytechnic kenang ban ai lat iki ban ai jing mut bat ban pen tre ya ka kam halo ka jing puli bakham salor ka kenhon ki menteri kala menjur ban seng ya ka park university hanort Garo Hills. Independently in terms of its functioning, there will be professionals in it, and teachers training is a very important part of our exercise to improve the overall education sector. So today we have approved the proposal for an internal revenue generation scheme which will allow the engineering colleges, or at least the engineering college that we have and the polytechnics, to take up these kind of different activities which were earlier being taken up by IIT. It's not that we will not engage IIT. It depends on the project to project basis. So depending on the project and the need, we will see the agency. But earlier, the engineering college and polytechnic could not take it up, even if they had the
capacity to take up that project. But now this scheme will allow them to do that. Ka kinhun ki menteri jong ka sarkar kala menjur ban pentrekam ya ka SOP bathamai halo ka krukom pentrekam ya ki light saw ki siren ki number plate ha ki kali sarkar khnang ban khanglat ya ka jing pendon kam bakla u menteri rangba ka jela u konrad ke sangma ulaong bala khang ban penon kam ya ki light saw katkum ki an jong kari ya ka siren lasha tang ya ki pulen ki kali ket nongpang ki kali penlep ding bat ki kali ba sendran ki VVIP kat ba ki lat thaba don kambanyo ya ka jingben nakatana tanat transport ansa parking ro halo ka jingbo ya ki number plate kani ka an bathamai kan long pentikna ya ka jing yat runti bat wanra jing shingan ya ki pat ba ban banyada na ka jing pendan kambakla da ki he sarkar were discussed, and there is a strong feeling among the cabinet that there needs to be a mechanism that would control and limit the use of such kind of sirens, one we can hear right now, in the entire process. Menteri rang ba kajela u konrad ke sangma mentakasngi ula pentikna ba kajela Meghalaya kalong shingan wala dangshen ka kenhon National Investigation Agency NIA kalawan syakajela ban tokit halor ka jingsha pen bethai bom kabalaja ha kanong ba Delhi habayakran bekilai pathai khubor u konrad ulaong ba ka jingwan jongka NIA kal ha kajela Meghalaya ka deitang ka benta jongki jing tokit jongki hakabaki hab an tokit yaki babun teliki agency hakabaya day bat ka jingte bat kate ka jingja o menteri rang ba ka jilla ulaong ba kamdon kanu ka jing sir ya ka jing songsuk songsan ha ka jilla henry ula benram ba ki bor pahara ki day banlong ki ba fikir was purely related to the investigations of the Delhi blast. So therefore, not going beyond that statement, which I had made last time again, so it's a repetition. There is no concern of any safety security, but obviously, we cannot just take things for granted. MP ka Lok Sabha u Dr. Ricky AJ Singkon ula ai jingero yaki pulen karib hoy ki balayai talasi yaki kali ki bayad ha ki surok ba National Highway 6 hakoi ka jing talasi ha ka permit ha barnihan ka kali jong u Dr. Singkon kalasha pinsange ha ki pulen ha ka ba ula ai jingyaro yaki nakabenta bantokit benya yaki kali ki banya ha ka por balabuan ki kali ki bata yit yong ki bapentaba ki lan bat ki jingbiang ki kot kisla ula ong baka jing tumu jangki kalapen bhashi bon ya kalet kawan haki surang bat ulakin turu ya ki tanat pulen ki badan haka weipat ki district ban shimlang ya kani kaju kasenjam kenang ban lan naki jingja accident ki babun bonsin ki dei ki banya haki por bacho khau yang Yaka Police Department Jogari Police tapi dia ini tetap sebagai dorkam sekarang kalau mau hidup ini sekarang yang ini mulai kawan mau tentang akibat dia ada yang ambil kan dia dibayar buat dan untuk punya kan itu dengan saya buat itu but government step akan ke district naik ke district lo India Putin nomor 3 ka Meghalaya Legislative Assembly's Estimate Committee ka balalam khamat da UMLA uba Meral Bon CM kilalet ban jurep yaki artili ki project Bakongsan ha South West Garo Hills ka Mahendraganj Maternity and Child Hospital but ka Greater Ampati Water Supply Project
ka komedi kalapen pau ya ka jing sngokhya halau ka jing suki bat ka ban pentrekam ya ka MCH bat kenturu ban bu no kham kloi ya ka jing don kam na ka benta ban ai jing shakri katba na ka benta ka Greater Empathy Water Supply Project ki he officer jong ka tanat PHE ki lapen chai halor ka jing kum ka jing ya ken art halor ka kendo ka syam bat ka jing persyang wat la don chibun ki jing kan khanglat henry lala ban pentraya ka project kumba prapu khandai na ka shispa bala khami lenti bakan ai jing shakri palat hnyau hajar sanspa tali ki long yeng ha nyopusan tali kishnong haringkat lang bat barok kawai kari la kaskul sarkar kabaladon hawes Jantia Hills District mentakasngi kila rakhe ya kariti sanchar khadar kari lane ka Constitution Day kinong hikai bat ki khana school kila yeng hapok rensan da ka puli ya ka preamble jong kariti sanchar khadar hakari kajing tmu ba kerpang ban rakhe ya kani kaski kalong ban pintip shaki khana school bagi pat ba halo ka hok bat ka kamram jangki kumki nong shong shnong jangkari India kat kumki kandon jangkari ti sanchar khadar jangkari India India we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist ka Tirathings A Memorial Civil Hospital Mairang ringkat bat ka jingetrai lang bat ka State Cancer Society of Meghalaya Civil Hospital Shillong mentakasngi kalapan long ya ka free cancer screening camp ha Tirathings Singh Memorial Hall pending umyong Mairang hakani ka program kala donru ka jingelang ban pinsa priang jingtip chakipat ba halor ka jingpang bampong ba kila jingeda baper kani ka camp katmuru ban examen A ban ai jingmut chakibrio kibala bandon ka jingpang bampong ka Mauthat Raishan CNRD block ringkat baka District Disaster Management Authority Mairang bat ka National Disaster Response Force kila penlong ya ka village level mock drill hakinchi marai Mauria East and West Khasi Hills henden kasngi kham hashwa kani ki he officer kila penlong ya ka program pensa priang pentip hal jingtep halor kumno ban ai jingarap bat pelat ya kibrio karukom ajing sumar bakerki bat ban ajing yada hakapor baplu ding kinong ya shimbenta kila yo jing hikai halor kumno ban pen kre ladawan ka jing shat lingshop kamariang batem yakading bat pelat yaki brio ladaki ujumai ladadon ka jing tua khandau Tôi sẽ watch ski đây. Mentagin pet yaki khubwa na kithan chatai lammi ngi. Kinong shangnong jongka soibam lekai ha empal ka lapenlong da ka jingyat pat ba haringkat ka jingra ya ka dong musa ban persha ya ka jing penlong ya ka sangai festival arhajar apusan hakaba kila dawa na ka sarkar bakan chimkya shwa halor ki brio ki bala ban pedwer batsha ya ki jakari tengen menta lakumba arsnem aa ya ka ni ka jingyat pat ba lapenlong da ka citizen club ban Merai Fabi ban penpau yaka jingbam sngo mentoy bat penlong yakino kita masa kat ba dagi hajar ngut ki breu ki haki jella
kilahap ban pen petwer keleng kajaka kumta kila kentu baka sarkar kadai ban penben shwa ya kani ka benta ha shwa ban penlong ya kanu kanu kata masa खास करके हम लोग जो संगाई फेस्टिवल के बारे में जो अगेंस्ट में हम लोग जो रैली हम लोग जा रहा है इसका मतलब हम गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो फेस्टिवल तो हम कभी भी कर सकता है अगले साल कर सकते हैं कभी भी कर सकता है जब तक मणिपुर में पीस नहीं आ जाते या नॉर्मल से नहीं आते तो दिखावे का जो फेस्टिवल है ये हम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे ka Aranyak ringkat ka jingkershan jong ka David Shepherd Wildlife Foundation ka ba nakari UK kala penlong artili ki program Rhino Goes to School haka jela Assam kata ka Duku Timok Higher Secondary School bat ka Armory ME School hakani ka program bala yatre lang bat ka Kaziranga National Park and Tiger Reserve Authority la ai jing hikai la palat lai spa saupo ki khana school Shapang ka jinglong jong umrat rhino bat kumno banyada ya kamaryang saudong saukun lingba ka presentation ki quiz bat ki judging ele kai ba pher ka thong jong ko program Rhino Goes to School kalong ban pin sngo thu eki khana police Shapang ka jing corridor jong kimrat khlau bat ban chim ye ka jingkit khli banri ban sumar yaki mentangin pen yaki khubar hakari ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalayalam ya ka jingpuli ya ka riti sanchar khadar hakari ha samvidhan sadan ha nongba Delhi ha kaba kalaong bagariti sanchar khadar kari kade ka nonglam lenti ya ka sanchar khadar hakari bat kadak ban pen urlong ya ka jingtrang junggi patba hakani kasngi ka Presiden kalapan laj patba ru ya ka jingpen kalaktin ya ka riti sanchar khadar kari shaki khandai thli ki ktien bapher ke bakanthop ya ka ktien Malayalam Marathi Nepali Punjabi Bodo Kashmiri Telugu Odia bat Assamese hakawai pat kabenta menteri rang ba du kari Narendra Modi haka shithi shakinong shongshnong ulapin kanmao baya kariti sanchar khadar kari latha ha usnam khat khandai spa sau pukhandai bat lapin bana haka arphun re tarik unai wing anrakhe yaka constitution day ha usnam arhajar khatsan ulakan tu yakinong shongshnong ban chimkhya ban pendem yaka kamram ka jongki ban tap vote khanang ban pen khlan yaka jing sanchar patpa मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए Menteri Rangba do kari Narendra Modi ulapli patba yaka Saffron Aircraft Engine Service India Center ha Hyderabad lingba ka internet balaong bakani ka de kasinjam ban pinbiang dalade yalade hakabayade bat ki kam ling sun Modi ulaong bakini dakini ki jingkala bat lingba ka PLI scheme kala penlong yaka ri India ban kring ki brio ki banabar ri banwan baiting tingka hakane ka SAESI Center ka bathamai kadai kawai na ki kharkhana bahe tam haka parthai banchna ya ka engine ki bapandan kam haka lingsun Airbus A.320 NEO ban Boeing 735 Max aircraft labu ru ya umau nongrem banthau ya ka engine jongka lingsun M88 military ha kabala khmi lenti bakan yarap shibon yakitanat Shipai Air Force ban Navy
भाव। अब पहली बार देश में एक ग्लोबल OEM डीप लेवल सर्विसिंग की सुविधा स्थापित कर रहा है। साथियों, साफरान की ग्लोबल ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर और भारत के इंस्टीट्यूशंस के साथ साझेदारी, इससे देश में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार होगी जो आने वाले वर्षों में पूरे MRO इकोसिस्टम को नई गति, नई दिशा देगी। इस फैसिलिटी से देश के दक्षिण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे और हम सिर्फ एविएशन MRO तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम शिपिंग से जुड़े MRO इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। साथियों, हम हर सेक्टर में डिजाइन इन इंडिया को भी बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहे हैं। मैं साफरान की टीम से आग्रह करूंगा कि आप भारत में एयरक्राफ्ट इंजन और कंपोनेंट डिजाइन की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर करें। इसमें MSMEs का हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क और हमारा युवा टैलेंट पूल आपको बहुत मदद करेगा। Mentangin pen yaki kubor na kaleng ka perthai. Kajing ter ulaba kalapen long ya kajing shlai haki benta basyate jong ka Malaysia. Kalapen bor ki hajar ngut ki brio ban mi nok na ki yeng kisem ki bakisa tap lup haka haka jela perles ki nong shong snong ki lahap banyat hapo kabalatap yaki haduk singkai bat banra ya laki tiar kitar ki bor bade kami kilah maham ba uslap onnang yai beteng bat ther haduk mentak asngi kajing shlai kabalalong haduk arsian kenti mentak usnem kalakta haduk pra teli ki jela jongka ri Malaysia bat khandai teli ki jongka ri Thailand kabala penduk ya ka jaka kaputa jong sapusan hajar ngut ki brio kat baha Indonesia kajing shlai bagajing tuak khando menta katayo kala shim gajing jong pra haduk khat lai ngut ki brio bat way ha Malaysia. Ngine phai menta shaki khubor yelekai. Ka Meghalaya Association of Kickboxing Lanieka MEKO kalala ban yelekai Baha Limpong National Kickboxing Championship ahaja apusan hapuni kabala sedang haka arpau tarik bat kut no haka arpolai tarik menta ubenai hapok kajing alam jong president ka MEKO ba Doni R Rani bat general secretary ba Baremdor Kharmuti ka kenhon kaladon khar arngut kinong yelekai ba kentup ya nyong ki shinrang bat sangut ki kentai kilala banyakur hadu sapo santli kita kema kata laipo waitli kita kema ksiar nyotli kita kema rupa bat nyotli kita kema nong dakani ka jingyo khor takma ka jela Meghalaya kalapoi haka kerdan ka basau na pedengki arpautli ki jela ki balawan bani shimenta haka lempung. Kajing khor medal jong ki khna kalong life weight li ki gold medal nyau tali ki silver medal but nyau tali ki bronze medal te kumbala khor da ki category ki prepare haki events ki prepare kumju kentairu but chenrangro but tang artli medal ni duna bangin poi haka third position overall India nai lai kai kini martial arts sports ya kini kickboxing ngalai kai kumba south li ki events ngalai yo ya artli ki gold artli ki silver ban raknam ya kami Meghalaya tang sa artli ki goal ngi mis next time we will try harder to bring honor to Meghalaya and get third place. That's it. Ha Nagaland ka Red Shield Division hapok ka Spear Corps mentakasngi ka ala kawai lama haka zaklama ya ka Hornbill Motor Rally arhaja apusan kani katakma ka bashita ya volunteer ya ka balapin yat haringkat ka jingyas nok tilang bat ka Mahendra ka temu ban kentiu ya kani ka jat jingelekai ban wanra ya ka jingeteli bat pen klan ya ka jingedai hapdeng shipai bat kinong shongshnong haka te ka jilla
Kanikarali kan yatling ba yaki jaka jongka jela Nagaland kala pen iru ekamensim jingshania bat yaki jaka ba itanat jongka than an penkut yakanikarali haka shitarik unopra kaban yatingko ru bat kasngi penlong yaka Hornbill Festival. Te mentapan nginpet yaka jinglong jingman kesun peneng hakaleng kabenta jong kajela. Hatura kajing kreat kalong katan reu degree Celsius bat kajing shit kalong 8% degree Celsius kajing jing sengam kahau kalong nyaupusan nakashispa. Habapai pat chakanong ba shalong kajing kreat kalong kandai degree Celsius ba kajing shit kalong kat kandai degree Celsius kajing sengam kahau kalong henreu pau nakashispa. Kat ba hajuai pat kajing kreat kalong kandai degree Celsius ba kajing shit kalong arpau degree Celsius kajing sengam kahau kalong sanpupra nakashispa. Kasun beneng kanrang hatura shalong bat juai. Syuabon poi syakabakut jong katup kubor nginyapet biang sasisian yakiman bakongsan. Yalam ke Presiden kari ka Draupadi Murmu ban puli ya kari tisencha kadar kari hakasni rakhe ya ka Constitution Day kerpat ru menteri rang badu kari Narendra Modi dikinong shnong ban chimkya ban penek pensa ya ka do jong kari tisencha kadar. Penlong kekenhon ki menteri ka Sarkar Meghalaya ya ka jingelang ban chak kin mau ya ka nan bolok kabadan hanong ba shilong ka jingelang ka basau kenta laya merging mut ya ki khandru tili ki matlo ki bakongsan. Menjur ki kenhon menteri ki bayadan bante lakam ya ki kali VIP perking halau ka jing penankam ya ki lat saw ki siren bat ki lat ki bathaba. Ban kajila Meghalaya kalong shingan watla ki kenhon NIA kawan ban tokit namar bakani ka jing ka kenhon kawan tokit tang ya ka benta ka bayadai bat ka jing jam thaibam hadang ba Delhi ong u menteri rang ba kajila u konrat sangma. Ti parlo katu ngilapoi syakabakut jong katup kubor jongi mentaka janmit hadu bangin daksyam yang pat la syakasi kublai pi baro.